I pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ću vam pokazati kako da rešite problem sa crnim trakama u Sony Vegasu. Ne znam da li ste se susretali s tim problemom, ali evo kako to izgleda. Znači, evo, znaćete za ubuduće, ako mi se to nekad desi. Kada hoćete napraviti, na primjer, green screen na ovu sliku. Na primjer, ja sam napravio to za ovu sliku da se pojavi neki plamen ovde. Vi morate da vidite ovu sliku, znači ako ćete da pravite green screen, vama će da stoji uvijek ovako i kada budete ubacili efekt neće da se pomeri. Sad, kako se to namešta? Idemo desni klik na sliku, idemo properties i ovde odmah, znači idemo ovaj aspect ratio, znači da, upravo sam. I stavimo ok i sada vidite da to nema. A evo kada bi vratili, to bi bilo ovako. Vidite, on malo proširi sliku, ali opet je bolje nego što bi ovako stajalo, mislim, bez veze bi bilo, onda biste morali da kropujete ovaj deo, onda ne bi bilo to baš ekstra, znači ništa ne gubite ovako. Evo, na primjer, ja sam imao sliku, evo, gde se to može izgubiti, evo, baš ću da pokažem i sliku s kojom sam ja imao problem. Gde je slikano mobilnim telefonom, ovako je stajalo, znači stajalo je pravo i da sam slikao sa flipovanim ekranom, znači da je bio okrenut auto-rotate, da je upaljen i da je okrenut na levo ili na desnu stranu, znači slika bi možda bila kao ova, čak možda i ne bi bilo ovih crnih linija, ali evo šta se dešava ako slikate ovako mobilnim telefonom, kad kliknete ovo, on baš proširi sliku i ovo već mnogo ružno izgleda, zbog toga ja i nisam hteo to da radim. S ovom slikom, znači s tim ne bi mogli da uradimo ništa što bi poboljšalo naš snimak, ali eto, kažem, šta smo mogli da uradimo. Hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da sam nešto pomogao što se tiče Sony Vegasa. U sljedećem klipu ćemo praviti nešto malo o green screen efektima i to je bilo to. Hvala, doviđenja.